Sremska kulenijada u Erdeviku poznata je pod sloganom kao manifestacija u zagrljaju kulena i vina. Uz brojne izlagače domaćih suhomesnatih proizvoda, na štandovima u prelepom Erdevičkom parku svoje proizvode izložili su i ostali mali proizvođači i poljoprivredna gazdinstva. Uz ljuti kulen najbolje se slaže kvalitetan sir. Bogatu paletu proizvoda od kozijeg i ovčijeg mleka predstavili su iz poljoprivrednog gazdinstva Demeter iz Bečeja. Iz Bečeja doneli smo kozije i ovčije sireve i zadovoljni smo. Domaća proizvodnja? Jeste, i sve su nam koze na ispaši, prirodno sve, gledamo što prirodi da bude sve i dolaze ljudi i uzimaju. Da li ste prvi put ovde u Erdeviku? Jesam i dolazim i sledeće godine. Kakve su utisci prvi? Dobro je, lepo je druženje. Hedonisti će se složiti da ukusan zalogaj valja zaliti odabranim pićem. Na štandu poljoprivrednog gazdinstva Živković iz Novih Banovaca upoznali smo se sa bogatom ponudom alkoholnih pića, od raznih likera, mirisnih voćnih rakija do kvalitetnog vina Slankamenačkog regiona. Tu su i brojni pčelinji proizvodi. Gledamo da dođemo svake godine, ovde bude lepa manifestacija u ovom parku, lepa je ladovina, prijatno je, tako da gledamo da dođemo svaki puta u Erdevik. Ovakve manifestacije kao što je kulenijada i slične, koliko znači za male proizvođače koji na takvim manifestacijama predstavljaju svoje proizvode? Pa znači mnogo, jer ipak mnogo ljudi ovde prođe ili na nekim sličnim manifestacijama ovog tipa. Ljudi tu vide šta imamo, mi možemo da izložimo naše proizvode, može se tu nešto i prodati, tako da prosto onako, daje nam nekakav elan da neko zna da ceni naš proizvod, našu neku muku, jer iza svega ovoga mi stojimo, sve to manufaktura, da kažem, eto, prosto nema industrije, nego eto, baš onako neka borba. I još jedna sporedna, ali neizostavna stvar, bilo da govorimo o siru ili kulenu. I za jedno i za drugo potrebna je daska za sečenje, ne bilo kakva. Naravno, to je sve tvrdo drvo od oraha, hrasta, jasena, bagrema, kombinacija drveta, sve je ručni rad, prirodno mineralno ulje i pčelinji vosak kao završni premaz, ipak se tu servira hrana i treba da bude prirodno, bude zdravo, pre svega za upotrebu. Koliko dugo traje izrada jedne, ajde da kažem, prosečne veličine daske? Pa sad sve zavisi, ali ajde da kažemo nekih možda sat i po vremena do dva. Ipak tvrdo drvo malo je teže za obradu, a opet je lepo i zanimljivo. Iako tron manifestacije u Erdeviku pripada kulenu, uverili smo se da po kvalitetu ne zaostaju drugi proizvodi. Zato su zaslužne vredne ruke malih proizvođača, zdrava sredina, ali i ostale blagodeti Bogom dane za stvaranje kvalitetne domaće hrane.